Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu si lian sang puya Larsab Dr. Hari Babu Kamambatian Ramsung in pum khat na le namzi rang in hriat po ton na le choilar na Bharat ko jano campaign chu tun aya zau zoka kalpuya ngaya ti Chief Minister Pulal do Oman Sarkar lai puya Minister te mu in Mizoram chunga National Highway kongpui masona tu sang an soi ho Tuyal thei man sang du lo lan tir nan Mizoram Commercial Vehicle Union MCVU noya lia thei sang te voin khan dingin kaidar lia ti top ani Prime Minister Narendra Modi chon BRICS ram te chu fil ka chet na le sum hanga puina do turin in pum khat le thona thatak ne na thok turin a som Larsab Dr. Hari Babu Kamambati chuan India rama nam sang te in pum khat na le namji rang in thiat po ton na le choilar na Bharat ko jano campaign chutun Aizawl zoka kalpui ani theinan thei top chu angai ni ati Voina Northeast Zone Cultural Center NEZCC Dimapur le Art and Culture Department Mizoram Trangko Board saya Bharat ko jano program Vaireng te join weme playground na manpui na het hui soya Larsab chuan Nagaland Governor Pula Ganesan NEZCC Chairman ni bok malak na a Mizoram luka khopoi motak Vaireng te a Bharat ko jano program man ani chu Lom omati thu soya ramri de vaireng te cheng te chu remna le mona vonnun konga mo phono poimo tak nei ani thu soin mona ri nomna le mikhwal chunga that chu konga Mizoram din hun choi nung tu te ani ti a program hotel na tur thei top chu tu NEZCC Art and Culture Department District Administration le Mizoram Assam Tripura le Bihar atanga local lam thiam te fakomati thu soi ani As we all know, Vairengte is the gateway to Mizoram and it is strategically important in the context of our relations with the state of Assam. The people of this town have a special responsibility to uphold the spirit of brotherhood and unity that we share as Indians. Nagaland Governor Pula Ganesan point Hussein Thona Shrine in Lungrolna Theina na sadzere namzerang hausak na pholang atia Northeast India to India tana che dak vel na hun poimo tak ani ba ka India ram namzerang sang omna le India chanchina thil poimo tam tak thlenna le omna hunani ati Today we come together not just as citizens of different states but as proud members of a diverse and vibrant nation India anekata mein ekata Unity in diversity. This Bharat Ko Jano program is to know India is more than just a cultural program. It is a celebration of the rich and varied heritage that defines our country. India, with its myriad culture, tradition, languages, and customs, is a land of incredible unity in diversity. And it is events like these that remind us of the beauty of that diversity. Bharat ko jano program a hian Mizoram Assam Tripura le Bihar atangin lam thiam ten nam lam chi sang an entir ani Chief Minister Pulal du Oman Voin Khan Sarkar lai puya Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari mu in Mizoram chunga National Highway kongpui masona tu sang an soidun adin komna hian Mizoram chunga National Highway sang somni pali ommek chungchang ngai tu ani in National Highway kilometer changa somseri pania sei chuan masona lian tak athen thene turle kongpui bula chengten eizona thatak an mu theinan malak na tu sang soi ho ni in kalpona kong tha chon state chunga atha zonga danglam na athen theinan le mitin te masona athen theidan turte soyani Inkom na hian Mizoram atangin Chief Secretary Dr. Inu Sharma le Mizoram Sarkar mi poimo ten an troi om ani Chief Minister hian Voin Vekhan Union Commerce and Industries Minister Piyush Goyal mu in ramdang te nena in sum don ton na le marchak bielin a chotang kai tur mason sang an soidun ani Chief Minister Pul do Mahian Nizan Khan New Delhi Assam Rifles Director General Vikas Dakhera mu in Mizoram a ven himna chungchanga malan tur sang an soiduna Chief Minister Sarkar lai puya thune tu sang muturin nimin pe kha New Delhi pana Assam Rifles ho tu Vikas Dakhera nena inkom na hian tun hnaya PNE Minister puya roading le nale Assam Rifles checkpost duty in car thil thleng chungchang an soidun turang ani a Home Minister Poke Sabdang soidanin Chief Minister Pulal do Delhi zin hian
Assam Rifles Director General Vikas Kheran in Ainkom Huna PNE Minister Puya Roding Lian and Assam Rifles Sungchang and Soidonani Ati Chanchinthar hi Akaswani Aizawl Changa Puan Ani Kong Chele Tuel Thei Man Sang Awanga Lungoi Lo na Lantir na Tuk in Daru ka Changa Sumdong Lir Thei Nei Tu Te Intel Khom Mizoram Commercial Vehicle Union MCVU Hoi Hota Alir Thei Shang Dintir Chu Voin Ka Darli Khan Ti Top Ani MCVU Shuai Tu Chuan Akaswani Zona Changin Voin Lungoi Lo na Lantir Chu Hlo Ting Thokata Anin Hriat Thuan Soya An Paul President PC Mal Soma Soidanin Tuel Thei Man Ti Niam Anor Chanchu Khovel Kalphunga Tuel Thei Man Atawin Lir Thei Chuan Man Le Man Ataw Ngal Zela Chu Mi Puin An Tual Ngal Zela Nin Ti A Mizoram Sarkar in Tuel Thei Man Anti San Chu Tol Ve Hret Se Lir Thei Chuan Le Man Ti Taw Ngai Lo Wanga Mi Puin An Tol Lo Theiang Ti Ngai To Na Ne Na Lunga Lo Na Chu Lan Tiran Ni Thuan Soi Ani Oil man chung chang a hian ati niam na kan nor na chana hi Khovel ram kalphunga oil man a san chuan motor chuan man motor phut man ataw ngal zela chu mi puin kan tor ngal zela chu mi puin na kan tor lo na tu ba enge niang ti nai to chungin oil man ni rom sarkarina ati san central changa local po ni lo ti na chi alaka ati san hi tol de sat se kan chuan man te kan thil phum man te ti to lovin mi puin nan tor lo the an ta am a kan ti wanga thil hi ti kan nia Voina MCVU Lunga Lo na Lantir Awang hian bus chuang thin school no pang school pantur engemaw zatin Sarkar bus tan lo na konga chon har sanan to ka Transport Department bus tan na konga po bus a chon tum tam takin nidang ain bus an changrei ti an soi ani Voina Sumdong le thei then khat an tlan no awang hian khopui chunga kongpui a thol phalu tuklo ni in traffic police duty ten kan correspondent an shrila two-wheeler taxi le taxi te an vaya sarkar in tlantir wanga ni an rin thu an soi ani two-wheeler taxi driver le taxi driver te chuan nidang aya tlanna atam pha chuan no thuan soi bok ani Voina Sumdong le thei nuar tura wang hian mi pui te har sana sutkian nan sarkar chuan MSC bus sompali khopui chung atlantira Zingdar Sale Chan Ve atanga tlai dar nga thleng khan sarkar bus te in tlan ani Pontongin MCVU Malak na Mizoram Taxi Association le Aizawl Two-wheeler Taxi Association te chuan an thlop velova Mizoram Taxi Association President Pokele Bral te chuan MCVU te an thlop velo chan chu MCVU member an ni lo wang le mi pui te har sna siam zong along lo na lantir an du lo wang ani thu Akaswani hril ani Pakata chuan MCVU a han member kan ni lewamo tin mi pui te har satna zonga phalak thi thuri lawani mi pui tenan tor tur hegan ngai tua kho pui mai me lo thing tlang lam te thlengin ram doin kal ngai te ni chop zong ang chi te heng ho zong zong ina an tor tur kha ngai tua khan tha kan tilawa chuwa kan thlop thei thalawani khopui mai ne lo thing tlang lam thlengin ni ten e chop zong dam do in kal ngai le midang ten turan ngai to in Voina MCVU norna hian thlop lo ti asoilanga Aizawl Two-wheeler Taxi Association President point MCVU hoi hodlonga lo na lantir na chu member tam zokin andul owanga thlop lo ani thu Akaswani hrila Two-wheeler Media Publicity Secretary Pulalrem Kimachuan Committee angin MCVU hna an thlop thu an soi masazet na a Committee nem member te ngai danan la ka midang lir thei khal tam tak anom thule chungko choman ni mek te ba ka har sana sang an soi wangin member tam zok du dana kalin an thlop le taloti an soi bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan BRICS ram te chu firfia ka chetna le sumhanga puina do turin inpum khatle thona tha ne na thok turin som Voina BRICS Summit Voice som progna kazana ne he thui soin pomodi chuan mai thing hong bo chunga firfia do thinam thu soin adem omati thu soya thalai te zinga firfia ka chen hlor chho mek chu ven ngai ni ati UN firfekte dona to ro manna comprehensive convention on international terrorism chu atakati hlotena hunto thu Prime Minister Modi chuan soilang bok ani heba gain Prime Minister chuan cyber security atan khovel huap dan thatak ne atul thu soin artificial intelligence himle thataka mandan ngai tu angai ni atipok Chanchinthar share ti topnan atang phui Larsap Dr. Haribabu Kamambatian ram chung inpum khatna le namzirang hriat po ton na le choilarna Bharat ko jano campaign chu tun Aizawl zo ka kalpuya ngai ti Chief Minister Pulod Oman Sarkar lai puya Minister te mu in Mizoram chunga National Highway kongpui maso na tur sang an soi ho Tuial thei mansang dulo lan tirna na
Mizoram Commercial Vehicle Union noya lir thei sang sang te wen khan dingin tlaidar lia ti to pani Prime Minister Narendra Modi chon BRICS ram te chu fir feka chen le sum manga puina do turin in pum khade thona thane na thok turin som chuti chong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani